Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli din kardeşlerim, Huzur TV kanalında biz aile derslerin devam etimiz hem bugün beylilik turunda sözünü alıp bararız. Beylilik elbette ol cemaatül müslimin birinci sezilmezke de mümkün. Hem egerdeki ailede biz onu size başladık. Mesela özümüzde mi, ballarımızda mı şuşu nersegedir türlü kübrek itib biz vakıtın bilemiz. Nişlerge. Mında in birinci Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı kitabında nersedi? Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Kullu israfu haram. Her bir israf. İsraf nerse ol cemaat? Yukka kitken eybir, vakit, tırışlık, başka nerseler ul haram, ul günahdi, ul yaramıydı. Yani eğer de biz size bizning vakitni nersedir aşıtırgan, ev bizning akşanı aşıtırgan, nindidir buş eybir ul bizge bu dünyada da ahiratta da faydanı kitirmitirgan eybir aşı iken bu haram, bu günah, bu yaramay. İn birinci biz Müslümanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dip eytüşler biz onu kabul eterge mümkündir. Biz onu kabul eterge tiyişmiz. Şuna göre bu haramdan biz yirak bulayık. Eğer şu haram tırı ol tırlı bulurgan mümkün. Şu beylilik ol baştan sezilmi. Hazret nünerse nindi naşarlık var nümüne min kiş bilen şu kompüter altında oturup ezrek psikologik razgruzkaların bara bit. Nindi onun naşar, nindi haram yağı var. Lakin siz baştan 10 minut, onlara 1 saat, onlara 6 saat oturasız siz özünüz. Eğer şeytan vesvese eğite, otur ol bit rahat mine qara. Sen onu hazır oyunu başlagaç, hatınına da tavuş kötermeysin de mine özüne de nişikte rahatlarak, kulların da ayakların da ağırtmay deyip. Çünkü baştan biz oylagan idik, şu şiir ol bağlar arasında. Lakin alılar da saatlap oyunu iken. Ev başkası cemaatül müslimin Allah saklasın in ağırlar, ol narkomaniye. Ol günahının günahı cemaat. Ol özünü ötüresin. Özüne ziyan kitiresin. Öz akşam bilen özünü ötüresin. Bu günah haram. Şuna göre biz irak bulurga tiyişmiz. Eğer hazırki vakitte türlü tablet kılır, nerseler taralgan, himik sastaflı. Lakin nindi nerse bulsun da Resulullah sallallahu nerse di. Qaysısı sizning aqlınızı ala iken, yani siz vaqtlicha şu rahatlik sizesiz iken şu eybir sizga tıyılgandı. Ol işi bulsun ol ukol bulsun ol şu türlü hazırki химический tabletka bulsun ol bittenesi haram. Ol bittenesi haram. Alkoholizm cemaatül müslimin. Allah subhanahu wa ta'ala saklasın. Lakin bizning devletimizden gına qarasak 80-ci, 90-ci yıllar köpme yigitlerimiz, köpme aileler şu araqı arkasında yokka çıqqan. Hazret, tabiplar bit faydalı di. Şunday cevapni biz işitemiz. Lakin tekşirdiler. Bir tabip de akıllı, hikmetli tabip de eytmi şol sözün ol öz fikrin gine eyte. Lakin statistik negizinde көрсетілген bütün şu araqı ziyanın gine kitire. Faydası yok. Şu an göre şu eyte turgan tabip şu tabipten diplomun alırga gerek. Hem ol şu yukarı tabip degen ismin dürüst yırtmay. Hem cemaat temeki, kalyan, onlar bütünesi araqı şekilli bara, onlar haram, onlar tıyılgan. Kimdir eytirgen mümkün, şuluk araqıga da qaytqanda, şuluk temekige de qaytqanda, Hazret nümüne bit Kur'an'da yok. Kur'an'da yok bit temeki deyip, Kur'an'da yok bit araqı deyip. Allah subhanahu wa ta'ala her bir eybirin öz ismi bilen yazsa bu Kur'an şundayına bulmaz idi. Kur'an zor kitap bulur idi. Lakin Kur'an bilen birge Resulümüz kelgen, qaysısı көрсеткен hem eytken bu haram, bu tıyılgan, bu günah deyip şuna göre şu günahtan, şu beylilikten yirak buluğa cemaatül müslimin hem hatın kızlarımız. Allah subhanahu wa ta'ala şulay etken şu sizge elhamdülillah siz maturlukni yaratasız. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde de eyte, şınlıkta Allah Teala maturdi hem ul da maturlukni yarata.
Валакин кашан сез шкафны ачып, шкафта урын юк. Валакин шул ук вакытта кияргә әйбер дә юк дип, шушы әйберне шамасыз сатып алу, шапагализм дип әйтик. Аны әлбәттә ул җәмәгатьул муслимин шушы әйберләрдән һәм башка шушы әйберләрдән кайсы безнең малын, кайсы безнең вакытыбызны, кайсы юкка буш әйберләргә китәләр икән, ул харам, ул исраф, ул ярамый. Җәмәгать, әгәр дә гаиләдә без шуны сизәбез, гаиләдән берәрсе шушы бәйлелек белән бәйләнгән, шунда нишләргә, ничек нәрсә әйтергә? Әлбәттә тавышланып, акырып, тавышларыбызны күтәрүдән файда юк. Файда юк, җәмәгать. Валакин бергә утырып сөйләшеп, мәсәлән, телефон, хәзерге биттәге Instagram, ВКонтакте, Facebook, әллә нәрсә телефон кулыбыздан төшмәй, без интернетка шунганбыз. Шунда җәмәгать менә эксперимент форматында һәрберебез ясый. Без көн буе шушы телефонсыз булдыра алабызмы? Төрле кеше төрлечә. Хәтта ярар, хәзрәт миңа бит шалтыраталар, миңа ярар, шалтыратсыннар, интернетка кермә. Кермә. Ярты көн ярар. 3 сагать, 4 сагать, күпмедер. Әгәр дә юк, ягъни миндә шушы шир бар дигән сүз. Шунардан без әзрәк ярак булыйк, шушы исраф әйбердән ярак булыйк, җәмәгать. Шуңа күрә һәр вакыт гаиләдә сизелә икән, сөйләшеп, каралы матурым. Син бит телефонны кулдан төшермисең, әү син бит гел кибетләргә йөрисең, әү тегесе һәм шың менә үпкәләмичә, бер-берегезгә үпкәләмичә, шушы нәтиҗәне ясагыз әле. Булдыра аламмы микән? Юкмы? Әгәр дә булдыра алмыйм икән, ягъни шушы шир безгә кергән, шушы бәйлелек бездә бар, һәм без анардан аранырга тиешбез. Алланың рәхмәте белән, җәмәгать, шушы Хузур ТВ каналына, шушы дәресләргә, гаилә дәресләренә төрле сораулар килә, шушылардан менә сериаллар карап, балыкка йөрү, көне-төне вакытны онытып, берәр нәрсә белән шөгыльләнү, көннән берничә литр кахва эчү башланса, нинди белгечләргә мөрәҗәгать итәргә, я хәзрәтләргә, я табибларга, я психологларга барырга, бу ярдәм итәрме, юкмы? Җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааля нинди нияттән, нинди сәбәптән безгә Куръан биргән. Куръан, аның төрле исемнәре бар. Без аны Әл-Куръани Кәрим дибез, Әл-Китаб, Аллаһ Тәала башка һәм Әл-Фуркан. Әл-Фуркан нәрсә? Ул безгә юл күрсәтүче. Ягъни нәрсә ярый, нәрсә ярамый дип безгә аңлатып бирүче. Һәм без көн сайын намаз укыганда үзебез Әл-Хәм сүрәсендә нинди дуга кылабыз? Сорыйбыз Раббыбыз Алладан: "Стәгъуду билла, иһдинас сиратал мустaqim". Я Раббым, безне туры юл белән, уртадан бара торган юл белән алып бар. Әгәр дә без шамасыз нәрсәгәдер шомдык икән, мәсәлән, шул ук балыкка йөрү. Атнага бер тапкыр, гаиләгә дә зыян юк, балалар белән дә торабыз, балаларга да тәрбия бирәбез, балаларны да үзебез белән алабыз, гаилә белән шушы балыкка йөрибез. Әгәр дә аның шамасы бар икән, аның гынахы юк. Әгәр дә ул шамадан уза икән, мин эшен дә ташладым, төрле кыйммәтле спиннингларын, нәрсәләрен алып, атналап, шушы балыкта вакытын уздырам. Хатыныма да вакытым юк, балаларга да вакытым юк, эшкә дә вакытым юк, шушы менә балык. Башка сериал, менә все бөтенесе тыныч, авылларга хәтта көтү кайта торган вакытларында килсәң, урамнар буш. Нәрсәдән буш дип сорасаң, хәзрәт сериал бара бит, белмисезме ди. Шул хәтта көтү дә кирәкми. Хәтта кайта торган сыйыры да кирәкми, чөнки сериал бара. Әгәр дә шамадан чыгабыз икән, җәмәгать, бу гынах, бу харам. Интернет, ул кирәк безгә, без эшлибез, аралашабыз, заказ бирәбез, башка нәрсәләр. Валакин шамадан чыга икән, бу харам, бу гынах. Шуңа күрә шушы шаманы белер өчен, әлбәттә, җәмәгать, безне шайтан вагазли. Шушы шаманы, шушы юлны ул бездән яшереп куя. Без аңламыйча, төрле изге фикерләр белән, менә бит каралы, син интернеттан шу хатлы файдалы әйбер, менә каралы, син бит көн сайын бер чиләк балык алып кайтасың, каралы, син бит менә шуны эшлисең дип, спортзалларда торып, нинди син менә матур, нинди нәрсәләр. Җәмәгать, шамадан чыкты икән, чөнки әманәт итеп сезгә хатын бирелгән.
Əmanət itib sizə balalar verilgan, həm bu en birinci sizning vazifalar. Ya'ni siz gailəni təmin etərgə tiyirsiz, aşatırğa, kiyindirirgə, bütün nərsəsini verirgə tiyirsiz. Əgər də sizning şuşu hobbi deb aytik, şunlardan sizni olib ketə, həm siz şamanı yo'g'altasız ekan, shunda stop, to'xtab o'ylarga kerak. Albatta shayton bizga o'ylarga bermay, biz shundoq. Shunda albatta hazratlar yonına, psixologlar yonına, kimlar professional, kimlar bizga g'odiy aybirlarda ko'rsatib. Masalan, shuluq ayvir mana kunin 24 soat tavliqda. Shu 24 soatdan biz ko'pmi vaqt nindi aybirlarga beramiz? Ko'pmi hobbiga keta, ko'pmi g'oilaga, ko'pmi bolalarga, ko'pmi ishga, shuni hisoblab qarag'iz. Shunda Allah birsə o'zingiz də ko'rarsiz. Agar da shamadan chiqmaysiz ekan, Alloh taolo barakatini bersin shu hobbida. Agar da shamadan chiqasiz ekan, shu gunohdan qochasiz. Ham Alloh taolo sizga yordam bersin edi. Beylilik qo'yin chiqqan, nishlab erim, xotinim, bolalarim shunlarga ilakkan, chunki jamoat bo'shliq, ul bo'sh bo'la olmaydi. Boş bula almay. Eğer de boş iken onda nersedir kire. Eğer de iribizge biz ihtibar etmeybiz iken, iribiznin derecesini biz ko'tarmaybiz iken, iribiz şu kompüter ortunda oturup şu türlü tanklarda yürüp, "Mene men nindi batır" deb o'zining derecesini sezar. Şuna göre siz xotin qiz bo'larak irigizning derecesini ko'tarib, "Sen menim batırım, sen menim kimim" deb şulay shu onarga shul kompüterda kerakmi? Agar da siz shul motor so'zlarini onarga aytsangiz, agar da bolamiz telefondan chiqmay ekan, ya'ni bizning muhabbat ularga yetmay. Shuna ko'ra mana shuni qarag'iz, biz shu bo'shliqni muhabbat bilan, bo'shliqni oila bilan, bolalar bilan tutarik. Bo'sh qola ekan, shu bo'shliqqa turli beyliliklar, kirlar, ham kishi shuluq alkogolizm. Ana bit biz ko'ramiz, qo'yan nishlab sen ishasan? No hazrat nishlayim. Shunda ul o'zina yo'l topgan, ham shunda ul tinchlana, hatto ul gunoh, zo'r gunoh. Shuna ko'ra shu bo'shliqlarni qoldirmang jamoatul muslimin. Oilada ahamiyatli bo'lib, eng muhimi oilada ahamiyatli bo'lib, shu bo'shliqlarni qoldirmag'iz. Hurmatli aytayani, Alloh subhanahu va taolo sizga amonat etib bolalarni bergan. Ham Alloh sizning bir knishka, siz ularga nindi tarbiya, nindi misol ko'rsatasiz, Alloh shularni ishlarlar. Hatto siz ularga o'rgatib, tamaki tortma deb o'zingiz tortib tursangiz, balag'izda tortashaq. Balag'izda shu gunohni ishlayashaq, shuna ko'ra shu gunohlardan yiroq bo'lasiz. Shu ayvir sizning balag'izga da ko'sha. Masalan, jamoatul muslimin shuluq internetga beylilik, shuluq bir to'xtovsiz televizor qarov. Albatta ul huzur TV bo'lsa, ona da qarov rahat, va'zlar, da'vat, Qur'on, duo, lekin ona da kun bo'yi gina qarab, gunoh jamoatul muslimin. Shuna ko'ra har narsada artıq ishlav, masalan kimdir trudagolik, ul g'oilani da unutgan, ul bolalarini da unutgan, ul shumgan ishga bola için eğer de savabını almayız iken günahını alabız. Xotınımızga ihtibar bermaymiz iken günahlıbız. Şuna göre şulardan da yiroq bo'laylik. Fizik cemaatül muslimin kudagular, ol qashan yigitlarimiz sport zaldan chiqmay, qizlarimiz sport zaldan chiqmaylar, sport zalda ol yasharga azir. G'oilasini da unutgan, onun figurasi, onun mышцасы. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan hadis shariflarida innalloh shinliqda Alloh subhanahu va taolo kuchli musulmonni ko'proq yaratdi, kuchsiz qaraganda. Walakin ihdahumul hayr, ikisinde de yaxshilikdi. Shuna ko'ra jamoat fizik yog'indan da kuchlik kerak. Walakin g'oila, do'stlik, totuvlik, aralashuv, bolalarimiz Alloh eng birinchi o'rinda, shu o'rinda unutmaylik. Qay bir darularga yopishgan, mana turli darularni ishib, turli yo'q hazrat bu dori tugil, bu mana shunarga foydasi ketira, mana qonni shistarta, mini shistarta, hamgil qaraysan shuni bilan shug'ullana. Jamoat shulardan yiroq bo'dik, chunki shu shir bola bizga da ko'sha. Hatto ko'shmasin deb o'ylasak da bola bizdan ko'rib, o'rganib, ona ishlayashak. Birga bir ishlayashak. Shuna ko'ra sog' bo'lasiz. Ham Alloh subhanahu va taolo shu baylilik
Allah subhanahu wa ta'ala şuşa beylilikten bizni azat kılsın. Hem şengin yazıp hesaplap barığız. Kınına köpme vakit min nersege birdim. Hatınıma, irime, ballarıma, anıklarıma, namazıma, urazıma hem başka işlerge.